टाकता मला डायरेक्ट कंप्लेंट कर 950 भुरगीं आसा माझी जबाबदारी ती तूं इंग्लंड आमच्या भुरग्यां कडेन इंटरफियर जायनाका पयलें सांगता तू कितें करता व्हिडिओ कित्याक काडटा public place. You prove it in the court whether it is in public or not. You don't tell me. I will tell you this. This is our You property. have come to my personal space and you are talking to me. It is a private property. That you prove. You go and read there. Read there. I will read it. Whom the property You lock the belongs to. property. Lock the property. You lock the property. So I'll come to your house. You have. You come, nee. Don't interfere. Don't come and I'm warning you. I don't care what your warning interfere with my student. I don't care what your warning. I will get you arrested. I'm telling you. You get me arrested. No I'm problem. telling you. Police. I am not interfered with any of the students. कित्याक आसा ते भुरग्यां कडेन इस्कॉलाचे इंटरफेयर जाता. अरे हांगाच्यान भुरगो धांवतालो तेणे ताजो स्टुडंट तेजे अबे, ते हिंगा- शिकता अबे, चोडू शिकता एज अ कलीग ताका ताणें विचारलें दोरे कट करपाक लायला काय म्हूण हे आमचे पीटी टीचर भुरग्यांक ते ट्रेनिंग करता हे घेवन इंटरफियर जाता भुरग्यां कडेन आमच्या ते एक ट्रेसपासिंग युनिफॉर्म स्पोर्ट्साक युनिफॉर्म आसतले ही फिजिकल एज्युकेशन टीचर स्पोर्ट्साक युनिफॉर्म आसतले तुम्ही कंप्लेंट दिया ट्रेसपासिंग आमच्या आंगार चडटा आमदार चडटा खंय चड कोणाच्या तू येता तू कितें हाडा ahले फुकट हे बसले हिंगा मला तेका पळय काढला बरं पहिले तुझ्या You will not talk. I am the principal. I will run my institution. No, you all have no right to come here. You don't have right to tell up your students to get that right. You don't interfere with the belief. We give the belief in it. You have to. You just can't do it out of my institution. Don't interfere with my students. I'm warning you. We warn you. You better be careful. You are come here to spoil the communal harmony. You are spoiling the harmony. You are spoiling. Don't shout here. We have not told any student to start anything. I am warning you all. You have come to my institution. We are here in a public space. You are violating our personal space. Your personal Yes, student तुका काटायला लागले तुला डॉक्युमेंट्स ऑफ दिस प्लेस. अरे show me yours. डॉक्युमेंट घेऊन ये डॉक्युमेंट घेऊन ये तू कोण तू कोण आम्ही कोण ते दाखवता तुका आम्ही अरे तुझ्या आपल्या दाखवले भुरग्यांक तुमच्या भुरगीं पयल्या आसतले आमी तुझ्या भाशेन पयल्या तुझ्या आपल्या जायच्या पयल्या आम्ही पयल्या जायले आमच्याकडे उलयना कसा क्लाउन्स आम्ही जायच्या पयल्या अरे तू क्लाउन रे तू व्हडलो क्लाउन तू व्हडलो जोकर पयल्यार कळटा तुका जाणतो म्हाज्याकून बघया चल अरे ना पण त्याने हे ऑर्डर दिली की ऑर्डर दिली आता डायरेक्ट आंगार येयला फाइंड आउट करत You cannot. Why you are interfering? You just mind your job. अरे यशवंताच्या भुरग्याक सांगल्या पयली फाइंड आउट करा बेस्ट डायरेक्ट आम्ही वस्तू फादर काय म्हूण आणि तुम्ही हा मरे फुडे तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.